Ole tuna kan hmu mek hi tata BS6 15 12 ania tuna kan mangkon generation required ti kha awma chuanin urea meter bulah khuan chung berami kha a phebok ta ni fault code hi PH01 13 TPF inhibit switch lem ania hi dashboard a regeneration switch kha ania ami kha wer kha chai mo ange aware socket aware vona socket te kha phu chuanin hi regeneration kha ati thei lo thin ani chuan hnoi mi hi boost pressure build up insufficient to meet demand ania hi chu intake manifold lama air pressure kha atle memo wearing a chen lo in emo sensor a chetin mo khan fault code hi ranom thin ni hi TPF regeneration switch khan ta khumi khu a socket kha a button a mena tanga na lo phoi chumi wang chona lo mani khumi khu phoi emo wearing emo fel lo khan regeneration kha ti thei lo tin tin chu baka SCR system fault ti kha instrument cluster a alan khan hi regeneration kha ti thei lo thin boka computer a en le chinila kan fault code confirm po kha tun chun memorize a lo omle to ta ni chuan tuna chuanin regeneration kha khami button tang khan ti tum pon ta ra ti thei to don tin an ta ni ti zong khan le potro se